Omulingo gumwe gukutaho obusinge omu kyanga kya Rwenzori Abeebembezi kuruga omu district ya Kasese nibenda ngu habeho enkwatanisa ahagati y'enganda ishatu eziri omu kyanga eki. Kasese district is one of the districts that has faced a lot of conflicts, and this is due to the diversity in cultures, because we have the Bakonzo, the Basongora and the Banyabindi, all who claim to be the sole owners of most of the parts of Kasese. Ensinganto tuinakuhaburaho Abeebembezi baitu abamu bakutwebembera arubazo bwenzarwa obutukurana habukuba hati obwiro butulimu tubukusana ko obwiro bwakara akairekanu itwe Ensinganto ebintu bitukozesa ebitugaita muno kusinga kutwakanizamu. Ebi bigambirwa mu rukiko rw'okutaho obusinge orushitamira ha Mbarara ya Chondo omuri Bukonjo East rwebembirwe Refugee Project Uganda obwekikwatanise na Rwenzori Peace Bridge of Reconciliation omu bagambira ha nshonga zitari zimwe na zimwe. Eminyeto bine kusitama bakamanya ngo yes, this person is of different tribe, no orugando rundi ningana kabire ndizo kunka isenkuru n'ubwarabe aine kiyatu cyagize ito nkabato abarkwengana barwingano reka twebye ebyabireho nyuma. Reverend Ezra Nyongera Mukonjo or coordinator wa Interreligious Council tuonjire kugamba nawe ahanshongeje bino mugisha bari kureta obusinge kandi rero uye Bible nekigambaje ino barayeto abana boha abaruhanga nikimanyisa bino mu cyeno mbweno abari kubisaba ntuki obusinge kumurayenda kumurakunda abari kusoma Bible musome Matayo 5 oro umwenda bino mugisha bine migisha bari kureta obusinge biza kwetwa abana boha abaruhanga gasha kwa Christopher himself.